Assalamu alaikum, Salam Mediasının görüşçüleri. Bugün 11 noyabr, күнгө ишемби. Баткен шаарындагы мал базарды сиздерге тартып, баалар менен тааныштырабыз. Бизден алыстабай, биз менен бирге отуруңуздар. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз малды? Мал мына алынды бул. Канчага алдыңыз эми? Бекер беребиз. Жо насия кылып бердиңизби? Çok hoş. Канчага сатып бердиңиз экен? Сизден? Sormadan. Жо, сиз тартпайын. Басын айтсаңыздар, канча болду? 43,5. 43,5 болуптур мына. Karı sıyır. Кары сыйыр дейт эми. Канчаны тууган? 10'du. 5 hafta bulmam ya. Бияк сизден беке? Erkeme düre sattık 90 çıkar. 93 ming ha? Kançanчы тууш экен? Экинчи тууш дейт. 93 mingге сатылыптыр мына. Канча деп атасыз муну? 35 bin деп тұрам. 35 ming. 1 жашар нопас. 1,5 жаштайг ha? Бирөөлөбү сизде? Базар канча кылтат? 30 bin. 30 ming. Канчага берип берем деп турасыз? Bazar var. Жо эми бир чакалаган суммаңыз болот? Жакындап калыптыр да? Бакса жакшы эле чоңойбо. Болду, рахмат. 167 га? Баласы экөөнү. Balası yani. Şu anda öyle davranıyor. Biz bayağı turatına ketip aldık öyle de. 167 mingге. Ондай. Баласы менен сатылыптыр. Assalamu alaikum. Bu канчанчы тууш мына? 3'üncüsü. 3 тууш, а? Породасы кандай бул? Şivet. Швед. Канчага берем деп атасыз? 80 yer. 80 ming. Az баласы жок, а? Tuat. Cep var. Jarma yakayda. Бого сыйыр экен да. Мындай жакшы породадагы малдар бар экен. Канча деп атасыздар муну? Канча деп атат? Канча деп атасыз экен баасын? 60 ming, а? 60 mingге бербей атам дейт. Бул канчанчы туушу мунун? Биринчи тууш. Sütü жакшы эле экен? Sütü жакшы дейт. Саан сыйыр экен да? Баасыны канча деп атасыз? 90 ming. Канчага берип бересиз келип калса? Базар кылганга бересиз. Андай жакшы. Саан сыйыр экен. Жаңа тууган. Мына баласы. Канча деп атасыз экен малды? Сизденби? Жоқ, мал кетпейді. Сатылды, канчага сатылды? Сатылған жоқ. Кайтып алып кете турган болуп атасызбы? Канчага берейин деп аттыңыз эле? 60-қа берейін дедім де. Базар канча сурады? Базар қас. Аз сурап атабы? Assalamu alaikum. Mal sizden baka? Kança da atas? 60 mı? Kançançı tuğuşu mu? Hazır balası var mı yok mu? 60 bin iken. Kança da atas? 75. 75 balası mı ne? Баласы мен. Kançançı tuğuşu mu? Birinci elle balası var. Sütü jakşı ele? 75 bin lira. Bak kimdi kim onu? Uzaktan isterdim. Yok. Narkı sarısı kimden? Ne oldu?
Bu da sizlerden emas be. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Mal sizlerdenmi? Qancha deyapsizlar bularda? 60 ming har biri, ha? Eko'v 60 ming. Biri 60 ming, ana 60, bunisi 50. Bu g'unajinlar da tuvalega. Qancha em? 57-58 öğretkenisten kesen. Assalomu alaykum. Basın qancha deyapsiz akam? 57, bazar 57 qildi. Torpog'i men, ha? Torpog qancha kunlik torpog? Bir juma olgan torpog ekan. Sütü qanday buni? Yaxshilab haqira. Qanchanchi tug'ishi bu? 3-chi tug'ish ekan bu. Qanday torpog'i bilan? Mal. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz akam malni? 52 bo'ldi. Bazar 52 qildi, ha? 5-chi balasi. 5-chi balasi deydi. Sütü qanday buni o'zi? Sütü 3 litr sütü var. Mana torpog'i men, ha? Mana torpog'i erkek. Qaysi kanal bu? Salom berdik. Sizlar qancha deyapsizlar malni? Torpog'i menmi? Qancha deyapsizlar? 50 ming. 50 ming. Qanchanchi tug'ish ham bu? Sütü yaxshilab? Malda alganmın deydi. Qanday mal? Ya bu ne oldu? Qancha oldu ekan bu? 50 mingga satıldı, ha? Balası var mı? Özeli. Normal 50 mingga satıldı. Assalomu alaykum. Qo'y sizdan baka? Qanchadan deyapsiz mana qo'ylarda? Qaysini? Mana da. 13,5. 13,5 ming. Bu qancha tish mal bu? Kishi o'rtalab qolgan qo'ylar. Jashlari bor. Bular chekadan aytavering ekan. Qanchadan deyapsiz bularda? 14, 13,5, 14, 18,5. Buna satıldı 14 ku. Buna 15. Ha, 40 qilgan, ha? Buna öyle 15. 40 qilgan buldan. Kam var, kamlar var. Buna var, katta koyun 6,5. Şu qarmag'aningiz-chi mana qarmag'aningiz. Ha, satılib ketdi. Qanchaga satdingiz buni? Yaxshi. Qancha tish mollar ham bular? Oda quloqda o'sga 40 ning pastida bitiray. Yo'q, 40 ga qo'shasan qo'ylarni ko'rdim. Pastga bitiray. Va maqsadcha ketdi. O'rta qo'ylar. Jash qo'y. 8 tishda. Qo'zlaringiz bormi orasida? Bu yilgilar. Yo'q, ha? Jalan so'lib qo'y. Mana sizdanmi bular uloq? Uloq enesi bilan 5,5 ga alındı. Enesi men 5,5 ekan-da. Har qanday. Mana enesi ekan 5,5 deydi. Bak kimden bunu aldı? Onu böyle koyun olsun da. O'tirsa jo'nda tagidan ham chekida to'xtaydi. Qancha oldi aka bu qo'y? Mana 17? 17 ming. Yaxshi eti yaxshigina. Bunday semiz qo'y ekan 17 mingga sotuvdi. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi tashkilar? 4,5 oldu, 4,700 oldu. 4,5 mingdan deydi ular echkilar. Assalomu alaykum. Siz qancha deyapsiz echkini? 4,5 sizniki da. Bu qanday? Serka o'zi nima echkivi? Qancha tisham bular? Tishini bilmaysiz. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz aka bu qo'ylarda?
15 mingdan. Chekeden. Onday. Qancha tish? Nimalar? 2 tish ular. Onda qirqilgan 15 mingdan. Kami bormi bularni? Onamiz qo'z o'xshaydi. Qo'z. Onu qancha deysiz? 15 ming. Ne qo'ylar? 15 mingdan. Assalomu alaykum. Qanchada otasiz aka qo'ylarda? 15,5 mingdan ekan qo'ylar. Assalomu alaykum. Aqsoqol qandaysiz? Qo'y sizdanmi? Qanchadan deyotasiz? 25 dedim. 25 ming. Qancha tish qo'ylar bular? Qancha tish qo'ylar bular? Men tartib yuraman hammaga. YouTube'ga tartib yuraman. Ellarga ko'rsatib. $25 ming kami bor deydi bu qo'ylarda. Qancha tish bularınız? 100 so'm, 1000 so'm tushimda. Ha, 1000 so'mdan tushib beraman deydi aytgan summasini. Tovuqlar 2900 deydi. Qo'yon qanchadan? Qo'yon kimniki? Qanchadan sottasın? 900, 1000. Manavasi qancha misol? Bratan, mol jag'dan menga. Ha, mana seniki. Bu ne degan? Bara? Men qarodat baran. Bunisini qancha deyotasiz? 1950 ga tushiraman. Qo'yonlar bor ekan, 900 dan 1000 dan beraman deydi. Bularda Qoros kimdan? Senku? Qanchadan sottasın? iPhone'ga 700 dan. 700. Bu ne degan parodada tovuq bu? Jaydarlar. Jaydarlar. TikTok'da hitsin. YouTube'da hitsin. Senki qancha? Ona biz. Qaysi sen? Bular bu. Sen qanchada o'tasan? Sen qanchada o'tasan? Qancha suradi? 500 so'm. O'rdakdasini? O'rdakdasini? 11 noyabrga alıngan bazar bağlары uşular boldu. Bizge qattalып, like basqandı unutpаңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.